Zatim Vuk Rajović koji nam otkriva kako da s lakoćom stičemo nova znanja koristeći NTC sistem učenja. Vuče, vi također učite decu kroz igru. Na koji način? Mi kroz igru radimo sa decom, učimo informacije kroz igru, postičemo kreativno razmišljanje i povezivanje informacija, odnosno kroz funkcionalno znanje. A mogu da dam neki primjer konkretno kako su recimo deca 3. 4. razreda osnovne škole naučila da je glavni grad Nemačke Berlin i da je jedna od asocijacija na Nemačku Mercedes. Naprimjer, asocijacija na reč Nemačka, možete vi sa mnom da se igramo. Šta vas asocira na reč Nemačka? Ne mora biti sama asocijacija na Nemačku, može na samu reč. Ono što jeste, to je nemi. Može nemi. Imamo još neki predlog? Za Nemačku? Evo recimo da kažemo jedno dete dalo asociaciju mačka. Pošto kad čuje Nemačka, on se seti mačke. Onda možemo za glavni grad Nemačke Berlin. Koja bi vam asocijacija bila na Berlin? Pa, Berlinski zid. Zid, odlično. Lindt čokolada. Čokolada. A neko dete recimo reklo čarobnjak Merlin iz crtanog filma Čarobnjak iz Oza. I asocijacija na Nemačku je Mercedes, na primjer. Jedna od asocijacija može biti Mercedes. I onda smo kombinacijom tih asocijacija napravili nelogičnu priču i dete jedno je sasvim lepu priču napravilo, pošto mozak i pamti najbolje nelogične stvari. Napravili su priču da je čarobnjak Merlin pretvorio mačku u Mercedes. I stigao u Berlin. I na kraju su to i nacrtali, stigli u Berlin i tako smo zapamtili, odnosno, ko je glavni grad Nemačke i koja je asocijacija na Nemačku. Vuče, imate li neki savjet za našu publiku kako bolje mogu da memorišu informacije kada se pripremaju za kviz? Imamo različite NTC tehnike. Bitno je napomenuti i da u radu sa decom primjenom tih tehnika mogu različite lekcije, različiti predmeti da se nauče, ali nama nije krajnji cilj znanje da oni nauče. Najbitnije nam je da postaknemo misleni proces i da oni dok dođu do odgovora i rješenja razmišljaju. Što se tiče vašeg pitanja i pamćenja nekih pojmova, ja mogu da vam kažem recimo 5 pojmova koje su deca meni zadala na radionicama. Pojmovi su bili banana, lopta, patika, igla i 5 je bila jabuka. Znači ja sam tačno zapamtio kojim redosledom su mi zadavali. Tehnika koja se primenjuje da bi se ovo naučilo jeste tehnika duplih asocijacija koja se nadovezuje na nelogične priče koje smo malo pre spomenuli. Kako sam ja sada zapamtio redosled ovih reči? Evo ja vas da pitam, šta vas podsjeća na broj 1? Izgled broja 1. Izgled. Deca recimo kažu olovka, raketa, Eiffelov toranj, strela. Ja sam zamislio recimo Eiffelov toranj, pošto su mi zadali pojam banana. Zamislio sam Eiffelov toranj i kako sa vrha Eiffelovog tornja visi kora od banane. Broj 2 je bila lopta. Zamislimo broj 2 i na što vas podsjeća broj 2. Recimo, deca kažu labud. Kozemaljska kugla. Kad se gleda izgled broja 2, najčešće asocijacija može da bude labud. I onda zamislimo labuda kako se dodaje loptom. Broj 3 je bila patika. Broj 3 kako deca crtaju laste, ako se sećate, kad smo bili mali, pa crtamo kao broj 3. I onda zamislimo nelogičnu priču da ptica leti sa obučenim starkama, recimo. Broj 4 je stolica naopako. I zamislimo stolicu koja umjesto nogara ima igle, pošto je igla bila broj 4. I broj 5 jabuka, u rupicu gdje je bio crv, stavimo 5. Ne mora da bude ni samo na izgled broja, može na zvučnost. Broj 5 može da bude petarda. I onda zamislimo jabuku gdje smo stavili petardu i kako se jabuka raspršila. I tako dalje, i tako dalje. Možete zapamtiti dosta toga. Vuče, evo još jednog pitanja. Koliko može inteligencija da se menja tokom života? Inteligencija se najintenzivnije razvija od samog rođenja do perioda do 3. godine, zatim 7. i 12. Nakon 12. godine i dalje može da se razvija, ali u vrlo maloj meri. I najbitnije je roditeljima da sa decom rade, da su deca spretna i okretna do 12. godine. Često se postavlja pitanje da li je inteligencija nasledna. Šta mislite, da li je inteligencija nasledna? Pa u nekoj meri vjerojatno postoji određena genetska komponenta. Koliko zavisi okruženje, koliko zavisi naslednost od roditelja? Verovatno mnogo više okruženja, a? 100% je naslednost i 100% je okruženje. Sad ćemo da vidimo i kako. Možemo slikovito da zamislimo da od roditelja nasledimo čašu manju, srednju i veću. To je taj potencijal koji nasledimo od roditelja. Okruženje, odnosno šta nas okružuje do 12. godine, i u najvećoj meri zaslužno koliko ćemo tu čašu da napunimo. Odnosno koliko ćemo naš potencijal koji smo dobili rođenjem razviti do maksimuma. I kroz život, ukoliko se igraš, nekako ti je bogatiji život. Ako sve doživljavaš kao igru.
ali verovatno ovde momak zna više od mene. Pa ja sam donao neke primjera koje ste pogledamo, evo, za Ivanu i Viktora, evo mi ja možemo da pogledamo ovde. I ovde možemo da vidimo lekciju za 7. razred osnovne škole iz hemije, nemetali. I vidimo da su deca za svaki nemetal dali asocijaciju na tu reč. I možemo da vidimo priču sumurvač, tu nam je sumpor, igra X-ox, oks nam je oksigen, sa hidrom, to nam je hidrogen, odnosno vodonik, na zidu cigli iz fabrike Toza Marković. Toza je, kad se kontra priča, azot, a u pozadini su vrhovi Alpa sa notama i čuje se i odlovanje, tu nam je jod. To je prvi deo nemetala, a drugi deo nemetala vidimo da je pasta kolget istisnuta u obliku talasa, gdje nam je pasta, tu je fluor, a na talasu je brod, to je brom. Na brodu je veliki dimnjak koji ide na ugalj, to je ugljenik, a to pali crvena šibica, što je fosfor. I na palubi broda se nalazi bazen, to nam je hlor. Fantastično. Kao što rekao, Vuk zna više od mene.